večer, poštovani gledatelji, i želimo sretan Uskrs svima koji su ga jučer proslavili. Za večera smo vam pripremili nešto u svečanom tonu, prije nego što nam ih zauvijek preotmu zločesti zapadnjaci. Sve je započelo obradom hita Michaela Jacksona, a kulminiralo s preko 5 milijuna klikova na YouTube-u. Pogađate o kome se radi? Prvo najava, pa predstavljanje. Hrvatska glazbena atrakcija osvaja svijet. Čelisti Luka Šulić i Stjepan Hauser na krovu svijeta. Osim ugovora sa Sonyjem, dečke osobno nazvao Elton John i pozvao na turneju. Jao, nismo još ni počeli, a meni se već jako sviđa kako je krenula ova emisija. Prvo su se dečki ogradili da nisu ništa rekli protiv Justina Biebera, ali nemate uopće problema, on ne gleda Studio 45 iz tehničkih razloga. Dobro večer, dečki, s nama večeras u studiju, za sve vas koji niste shvatili, Stjepan Hauser i Luka Šulić. Dobro večer. Dobro večer, sretan Uskrs. I sretan Uskrs također i vama. Prvo što sam na vama primijetila, osim naravno apolonskog... Osim apolonskog izgleda su vaše majice, da vidim šta... I'm not Stjepan. Piše sretan Uskrs. Da se ljudi ne zbune. Da. Aha, znači ovo govori da ti nisi Stjepan, a ovo da ti nisi Luka. Dobro, to zaključi. To. Aha, opet smo došli na vi, jel? Ok, odlično. Šta sam rekao na početku? Ja sam Pupoljak, ponašajmo se tako do kraja emisije. Ja moram očito malo preodgojiti dečke. U intermecu svega toga idemo pogledati kratki uvodni prilog Josipe Krajinović. Stavljajući video uratke sinovih nastupa na YouTube, mama Justina Biebera nije ni slutila kako će to izazvati pravu YouTube revoluciju. Danas je Justin tineđerska zvijezda, ali i najtraženija javna osoba na internetu. Sličnu senzaciju izazvala je i Susan Boyle, koja je zahvaljujući slavnoj video stranici postala planetarno popularna. Snimka njezine nastupa u britanskom talent showu preko YouTube-a je u jednom danu pogledana 20 milijuna puta. A za novu YouTube atrakciju zaslužni su mladi i talentirani Hrvati. Virtuozi na violončelu Luka Šulić i Stjepan Hauser izveli su nesvakidašnju obradu legendarne pjesme Michaela Jacksona Smooth Criminal, koju je na YouTube-u u manje od 3 mjeseca pogledalo više od 5 milijuna ljudi. Nismo to mogli zamisliti takav jedan uspjeh, jer to nema veze s vezom. Kako može čelo, instrument imat klikova kao Lady Gaga? Čak i čovjek koji je napravio koreografiju za Smooth Criminal, originalni čovjek, je rekao da bi Michael Jackson poludio da čuje to. Iako su nastupali u najprestižnijim svjetskim dvoranama i dobili niz priznanja, tek ova moderna verzija vinula ih je u orbitu slave. Uskoro objavljuju prvi album za jednu od najvećih svjetskih glazbenih kompanija, te odlaze na turneju s Eltonom Johnom. Nakon što me nazvao, smo u kontaktu sa njegovim menadžmentom i biramo repertoar koji ćemo izvoditi s njim i tako. Sve u najboljem redu ide. Pa super je najveća diskografska kuća, Elton, legenda, sve je se desilo. Za njih se bore i vodeće svjetske koncertne agencije, ali i poznate TV zvijezde poput Ellen DeGeneres ili Davida Lettermana. Volio bi da piše naslov, Angelina Jolie ostavila Brad Pitta zbog Stjepana Hausera. Sad ćemo Grammy i Oscar, sve ćemo zadobiti. Doista, na svjetsku glazbenu scenu dolaze u velikom stilu. Rekao je Stjepan da bi se ogradio od ove svoje posljednje izjave ovdje u prilogu, da ipak nije Angelina Jolie u pitanju nego Beyoncé, jel? Ma ne što. Dečki, pretpostavljam... Ja volim domaće. Šta, domaće, jel? Odlično. Ali imaš neke favorite tu? Recimo tu pred javnosti. Zašto ne? Pa ovdje mislim. Zašto ne? Što ima? Dobro, budeš mi ovoga poslije prišapnuo, pa ćemo nešto riješiti to. Ajde. Dakle, vi ste se pretpostavljam naviknuli već sad na ovu cijelu medijsku eksploziju koja se događa. Ha? Zbunja sam skroz. Stvarno? Di sam? Pa dobro, meni se čini da se jako dobro snalaziš, ti pogotovo. Luka ovako malo... On je zgubljen. Da. Ne znam, nisam. On kao kosa. Nije se još uvijek Dobro, bar se slažete vas dvojica. Koja ova budala? U televiziji se smiri se. Ništa,
Jel vam treba par minuta? Šta tu, ča? Može. Ma ne znam govdarati. Da, da. Meni je drago da postoji ta kemija između vas, osim ako Joko ono neka ne uleti pa vas ne razdvoji. Joko ovo. Aha. Čekam da Luka dođe sebi. Dođi k sebi, je. Pa bila je Joko. Moj bivša se zvala Joko. Stvarno? A ova nešto si svirao sam, to sam vidjela na internetu. Jes. Da. Kako to funkcionira? Pa Kako je gotovo. funkcioniralo? Aha. Pa bivša je. Bivša je. Ali ste ostali prijatelji, jel? Tako. Jel to neka ekskluziva sad? Nije, jel? Samo za RTL, ja i Joko smo prijatelji. Ok, idemo iz početka. Znači, jeste li se priviknuli na ovu medijsku pompu koja se diže oko vas? Na taj silni uspjeh koji se dogodio, jer doista uspjeh je ogroman. Evo, Luka, Moram možeš doći ti vode nešto? da Evo, pogledam nek Stjepan sebi. se Pa buga. Stjepan je bio sam sebi zvijezda u očima već dugo, tako da šuti. nema. To sam nekako primijetila, da, dobro. A ja se polako privikavam. Jel vas prepoznaju ljudi na ulici? Da. Da, Šoferi, čistačice, kuhari, stvarno. svi živi i mrtvi. Idem na groblju, mrtvi me pozdravljaju. No, da, i prepoznaju vas. Kako da ne? Jel se slikate sa fanovima i to? Sa mrtvacima odam samo. Ma, Stjepane! Mislim da ova emisija već ulazi u anale. Znam da odlazite u Ameriku, osvajate inozemno tržište. Koji su vam planovi tamo? Sutra idemo u Los Angeles. I koji su planovi? A ti kaži malo. Planovi su Priče. osvojiti Ameriku. U kom smislu? Otkriti Ameriku. Kolumbo, mislim da je to već rekao, da. Šta je? Aha, da, već rekao je. Kada je? Da, pa nedavno je to bilo sve. Mislim, vi ste 86, odnosno 87 godište, tako da fakt je bilo nedavno. Neki planovi, znam da gostujete u nekim televizijskim emisijama. Ja ovdje kao njihov PR, mislim, ja se tu potičem. Idemo na Ellen show sada. I na onaj Perez Hilton Hilton, show. Ta dva showa ćemo sad odraditi. Hoćete samo svirati ili ćete i... Svirati, pjevati, plesati, pričati. Sve što treba. Jel vam engleski dobro ide? You will hear. Aha, odlično. Mislim, vis-a-vis Joko i to. Mislim, ne znam, Very good English. Aha. Ne znam zbog čega je veza pukla, možda zbog šuma u komunikacijskom kanalu. Nije. Dobro, recite mi kad se sve ovo dogodilo, mislim, uopće uzet Jacksona kao neku referencu, obraditi tu pjesmu, čija je to ideja bila? Evo, dobit ćeš moju vodu ako odgovoriš na jedno pitanje. Mi smo zajedno htjeli promijeniti nešto u svijetu, nešto novo. Pa nije baš novo, imamo Vanessa May, imamo... Ma je, kako nije. Mislim, ona ima iza sebe plesače, efekte, tehno, bla bla. Mi smo samo na dva čela. Tako da... Postići takvu energiju i intenzitet samo na I dva zvuk, violončela. takav zvuk to nije još koji niko. zvuči toliko puno samo na dva instrumenta, to je nešto novo. A ja sam Reci. predložio da napravimo prvo smo kako se kaže? Kriminalec. Da. Da ga napravimo. Glatki kriminalec u Sloveniji. Kaže. Da. I onda smo ga obradili i roka na čelu super. Mislim, zvuči famozno, još pogotovo taj vaš styling i to sve nešto, kombinacija urbanog i klasičnog. Čija je ideja Moja bila... fake kožna jakna je super. Fake je bila, Pa nije mi tako prava smo u kožna. pravom životu. se ne primijeti? Nismo se mi Ne, ja nisam skužila. Dobro, sad znate. Ne možeš. Znači, jakna Sad imamo prave. Sad smo Dobro, ali konačno pazi, zaradili. svi ovi koji su gledali spot iz ovih udruga za zaštitu životinja su sad presretni što znaju da to nije prava koža bila. Budući ovaj drugi gdje se treba prešutit. Mi se zapravo brinemo za životinje dok snimamo spot. Ma daj. Kako? Pa noseći fake jakne. Nemoj zezat. To je bio zapravo povod snimanja prvog spota. Mi htjeli smo promovirati zaštitu životinja u Hrvatu. Jao, super. A šta ako kad budete bili na turneji sa Eltonom Johnom, znam da idete na turneju, mislim to svi živi sad već znaju, ako on bude imao nešto krzneno, a on zna, imate modne eskapade, šta ćete onda? Meni su slina na usta, ja ću poluditi. Jel Elton zna da idemo na turneju? Čekaj, Elton je nazvao koga? Tebe, Luka ili tebe? Mene, Luka. Luka je zvao. Mene je zvao i pitao za Stjepana ovdje. Ma ne. A sramežljiv je? Who is that Ma guy? da, ko? Stjepan ili Elton? Elton. Elton. Zelen. Ma da. Ne, Luka je zvao. Gdje si ti bio u trenutku? Znaš kad imaš one neke trenutke u životu kad te svi pitaju gdje si bio tada, da ćeš to pamtiti do kraja života? Evo, bio sam u Londonu na akademiji. Baš si bio na akademiji fizički kad je imao telefon sam zazvonio. probu i ništa, zvao me dekan u ured i rekao je da ćete zvati Elton John i nazvao je nakon 15 minuta i... Pa rekao, who is this? I don't have time to talk with you now. Call me in 10 minutes. Imam probu Da. Kasnije, da. I šta je rekao Elton John? i ništa da je ono...
vidio je video i da oduševio se. Pitu za Stjepana. Svi pitaju na kraju za Stjepana. U biti sam ja samo tražila alibi zašto Stjepana dovesti u emisiju. Mislim, Luka, ti to sve ti je jasno, ali tako, ono? Da Stjepan dođe tu, koji je full prilagođen i naviknut na ovu medijsku pažnju. Na ljestvici od 1 do 5, koliko ste izvan sebe od sreće ili sad, opet ponavljam, ste naviknuli na sve to? Mislim, vis-a-vis Eltona. Pa ne, to je sve super, ono. Samo moramo raditi ko stoka sad 24 sata na dan. Pa dobro, i do sad ste pretpostavljam, mislim, kad neko zna ovako svirati kao vi. Do sad smo 23. Sad do 23. Sad moramo do 24, I toliko smo zauzeti, nema vremena za ništa. Moramo raditi stalno. Koliko odricanja uopće takav način života znači? Odricanja jako puno već. Uglavnom je odricanje, nema života. Od 5. godine sviram čelo i tako da ne može se reći da se to došlo od nikud, nego iza toga stoji puno rada i odricanja cijeli život. Kako je to izgledalo kad neko ima 5 godina i svira čelo? To bude na neki mali čelo? Mali čelo, da. Aha, mali. Onda sve veći i veći. Violinu u biti okreneš naopako. Da. Tamburicu neku. Aha. Što ste propustili u odnosu na svoje vršnjake? Pa, na primjer, nismo izlazili, kad su ovi ganjali ženske u srednjoj školi, mi smo vježbali doma, našu žensku. Tek sad učimo za nat polako. Pa, ne znam uopće za nat. Ja ne, on sam. Ma ja učim. Ne, ti že već Di ću ja naučiti? Tako mi je žao što ove emisije ne ide na Valentinovo. Je li vam čudno da većina vaših vršnjaka, vi sad svirate ovakvu glazbu koja je u biti klasična, a većina vaših vršnjaka danas sluša folk? Opet će me sad neko optužiti da pljujem po cajkama. Ne pljujem, samo radim usporedbu. Mi volimo folk. Mi volimo sve. Volite folk? Šta pričaš, ej? Šta? Nemoj sramoti po televiziji. Zašto? Pa mislim i cajke su vrsta glazbe. Pa zezam se, sve što je dobra glazba je dobro. Ali jel slušate takvu vrstu glazbe? Kad si ti slušao folk? Pa slušaj sam. Stvarno? Srednje. Prvi put čujem. Stvarno? Pa da. Koje glazbenike? To ti nije dobro reći, čovjek. Pa slušao sam kako se zove Britney Spears, je li ona folk? Nije. Ajmo dalje. Onda smo pomiješali. Bora Drenačaj. Pomiješao sam, da, nije to folk. Aha, pomiješao si Britney Spearsa. Da. A kakvu glazbu inače slušate kad ne slušate? Sve što je dobro. AC/DC rokaju ono. Stvarno? Rokaju ono. Michael Jacksona volimo. Ray Charles, kad pjeva. Stevie Wonder. Dobro si rekao. Uvijek kažem Wonder. Sigurno ga aktivno slušaš kad kažeš Stevie. Da. U Hrvatskoj je Oliver, on je Ray Charles u Hrvatskoj. Jel biste voljeli surađivati s nekim tu u Hrvatskoj? Ja surađujem s Oliverom puno i s Urbanom. To mi je jasno, ali vas dvojica u kompletu sad u ovom... Pa ako me on pozove još, ja ću rado odsvirati. Hoćeš? Pa da. Šta me ne zoveš? Pa ne znam svirati. Koju biste hrvatsku uspješnicu voljeli obraditi na način na koji ste obradili Jacksona? Nećete učavo glavi. A rokalo? Rokalo bi. Pa da, pa to bi bilo super. Misliš? Evo, ako budete to napravili i budete prodali na iTunesima, nakon, ne znam, $1 milion zaradili, meni mora ići 20%, to vam je jasno sad. Jer je moja ideja u biti bila. Dogovoreno. Joko, može? Sve smo se dogovorili. Sreća da nećemo obraditi. Sva sreća, da. Sva sreća. Znači, rekli ste mi da vježbate koliko sati dnevno? 25 sati. Ne vjerujem u to, ajmo dalje. 26. Ne vjerujem u to. A šta sad je? U šta vjerujemo? Pa rekli smo. Gogo, rekli ste mi 26 sati, 25 sati. Ovo više ništa ne vjerujem. Kako se vi ono zovete? Da. Luka, I'm Luka. Dobro. Ti si Luka, ti si Stjepan. Pa gledaj. Zanima me... Šta? Aha. I'm Luka. Aha. Jesi, Luka si. Luka. S obzirom da si ti tu, čini mi se malo ipak ozbiljniji. Kako je krenulo ovo sve sa YouTube-om? Pa snimili smo spot Kad smo snimili spot? U 1. mjesecu. U 3 sata. Da, u 3 sata. Ma ne. Ujutro, za doručak smo snimili spot. I ništa, stavili na YouTube 20. Za vreme ručka je bio na YouTube-u već. 21. To mi je bio najluđi dan u životu. Zašto? Pa stavili smo spot i još sam svirao na nekom natjecanju u Londonu i osvojio ga i to je bio najluđi dan. I onda je sve krenuo ovaj kaos, nismo se naspavali već od tad i stalno ponude.
Ne, izgleda mrak. Ne, fakat šminka čuda čini. Ali nakon što je video bio uploadan na YouTube, nakon koliko je stigao prvi poziv? Pa odmah su stizali. Odmah su ljudi reagirali. Da. Nije prošlo ni 2 tjedna, imali smo poziv od Sonija direktan, od Ellen DeGeneres, od Elton, svi su se javili odmah. Odmah, čim je video završio gore na YouTube. Tjedan dana nakon. Tjedan, 2, odmah su se svi javili. Laskaju li vam ove usporedbe što ste mogli vidjeti sad u prilogu sa, ne znam, sa Justinom Bieberom ili sa Susan Boyle, sa tim nekim viralnim, spektakularnim snimkama? Pa mislim, ja se nadam da će mi trajati jako dugo. Po izgledu je on Susan Boyle, ja mislim. Justin, ti si Justin. Justin. Luka je profitirao u ovom svemu, moram priznati. Da, pa vi ćete sigurno, ja se isto nadam, trajati duže, odnosno uvjerena sam u to. Zašto? Sony Music? Zato jer su od svih tih velikih kompanija ponudili najviše para. Na, bolju ponudu. Jeste zaradili svoj prvi milijun? Milijun lipa. Da, nečega. Znaš, to mi je nekako logično pitanje, oni su vam sigurno ponudili neki ugovor koji je sad tu neka svota i to nešto, jel sad onak si možete priuštiti, ne znam, neke stvari koje do sad niste mogli, tipa Bentley optočen zlatom ili On može 2 kugle sladoleda umjesto jedne. Pa mi smo skromni dečki, naši apetiti su mali. Tako da Kakvi su apetiti? Pa Što znači ništa. malo, kao veliki ili mali? Pa mali, Mali. Pa ne, pa nismo nikad imali neke, Pa da, mi ne znam na šta te pare trošiti uopće. Budemo razgovarali nakon emisije, da ću ti ja neke smjernice. reće meni cura Šta je? šta Da, troši. eto. Joko. Spavat ću u istom Ne, nije krevetu, Joko. imat ću istu majicu. Dobro, imat ćeš nekoliko Ješću istu majici koje hranu, ćeš mijenjati, nadam se, uvijek mi neće je biti baš ista majica. Malo ću mijenjati. Da. Koji vam je neki ultimativni cilj? Sigurno maštate o tome. Ne znam, za nekih 10, 20. Želim osvojiti svijet totalno, napuniti Wembley, da to bude ludnica. I da trajemo da trajemo, stalno. I da stalno napredujemo. Da stalno stvaramo nešto novo i... Uvijek novo, da nikad se, da ne živimo na staroj slavi, To je, Stara slava to je kao najveća ove. opasnost, da. Čovjek se opusti I da malo. što smo stariji, to smo bolji zapravo, da napredujemo. Vjerujete da ćete to postići? Da. Vjerujem. Možemo vas očekivati da onak promovirate Hrvatsku na svakom koraku, ono što je Goran Ivanišić znao raditi, pa ne znam, nastupati u hrvatskim dresovima i to nešto. To će ljudi očekivati, ja ne kažem da bi se to trebali, ali to će se očekivati. Dobro. Ne baš, a? A vidjet ćemo. Ako plate, dobro. Vidiš. Ako platite, stavit ću šehonicu na čelo. Pa ne, možete instrumente koristiti kao oglasni prostor. Imate od karbona čelo i u kockicama će biti. To je odlična ideja. Može li se od klasične glazbe, ako ne govorimo sad o vama dvojici, da se nije dogodilo ovo što se dogodilo, može li se živjeti od toga u Hrvatskoj, onako pristojno? U Hrvatskoj ne može. Mislim, zavisi šta radiš. Da, mislim kao slobodni umjetnik, solist i to. Da. Mislim, možeš se zaposliti u orkestru, u zboru, u školi i onda imaš plaću, prosječnu neku. A za imat solo karijeru, u Hrvatskoj koncerata samo. jedan koncert godišnje u Hrvatskoj, to je već previše. Ali vi ste se svejedno odlučili za ovo kao svoj poziv. Pa mi ćemo kombinirati sve živo. Pa mi se nadamo da ćemo tu živjeti, za putovati okolo po svijetu i... Ne planirate se prijaviti, ne znam, tipa u Monte Carlo ili ne znam negdje ova? Pa imat ćemo tako nešto. Ti znaš gdje je Monte Carlo? Dečki znaju super svirati, ali ne znaju zemljopis, jel? Čak u Francuskoj tamo. Aha, da. Da. Sa Ninom. Blizu je. Blizu. Dovoljno blizu. Dovoljno blizu. Stipe, zna. Stipe zna. Stipe, ko su vam uzori, odnosno ko su tebi uzori glazbeni? Pa rekao sam vam. Nisi. Pa svi ovi koji Rekao su si super. Stevie... Wunder. Wunder, Pa ovi da. koji su učinili revoluciju u glazbi, koji su donijeli nešto novo. Naprimjer, pa Michael Jackson, Mozart. Ray Charles, Mozart, Beethoven, oni su samo malo, doću, samo malo. Ajde. Ne, ja sam tu, ja čekam. Revolucionarizirali. Aha, Revolucionarizirali glazbu odlično. i svako u svoje vrijeme, naravno. Da.
Uvijek možeš raditi na televiziji. Započeli su novi pravac. Karijera. I to je nama cilj, započeti novi pravac. Neću biti Vanessa May, ovaj, ona i sad mi. Ne, mi hoćemo početi novi pravac. Kako bi se zvao taj pravac? Hauser Šulić Project. Čekaj, nužno s rukom u zraku ili? Tako je, superhero. Znate znači superhero, SH. Šulić Hauser. E, da, evo vidiš A kako... prije bi to značilo Stjepan Hauser. Nemoj zezati. Sad smo samo ubacili mene. Da. Sve to je to. Nije tebi lako s njim, jel? Nije. Nije, jel? Kako nije? Pa je lako. Da čujem, neka anegdota vas dvojice u svemu ovome, a da nije Elton John. Da nije telefonski poziv Eltona Johna. Onda se dogodilo nešto. Tipa, očito vas mijenjaju, s obzirom na te majice, jel mijenjaju Luka Stjepan, jel fulaju koji? Jel bilo nekih anegdota? Pa tebe su pitali da li si Stjepan, jel? Puno puta. Pa da, ili nekad dobivamo mailove, ono. Ma sva Hello stalno. Luka, a šalju njemu. Stalno. Hello Stjepan. Da vam smeta to? Ne, forwardiramo odmah jedan drugom. Meni nekad kaže ono hello Beyoncé i to, ali ja sam totalno navikla da sam se oglušila i to. Na YouTube-u postoje takozvani tutoriali kako postati poznat i to ne znam nešto. Jeste se... Tutorial? Da, jeste se bavili tim... A šta misliš da smo gledali da Strigojin? A, to! Zezam se, ma nisam ni znao za to. Super. Nisam ni znao za to. Ne, stvarno nisi znao ni to, za to. Jesi ti znao? A šta kažu tamo? E pa sad ja stvarno nisam gledala, ali Znate znam šta da piše? postoje. Morate napraviti obradu Smooth Criminala i uploadat na YouTube. I kad ono, evo čuda. Izvaće vas Elton za par dana. A s kim biste voljeli raditi od svjetskih celebritija, odnosno glazbenika, a da nije Elton John? U2 turneja, AC/DC turneja. Da. Ne, zapravo nama je... Veliki stadioni. Ne, zapravo je nama cilj imati Dream Team, band. Ajde čujemo. Angus Young na gitari iz AC/DC, ono, Jack Dobro, Thornton. okej. Onda ovaj Flea na gitari iz Red Hot Chili Peppers. Dobro. I na bubnjima ne znamo još ko neki, mora biti luđak totalni, ono, razbijat, ono. I kakva bi se glazba svirala? Luđačka, ono. Da zapalimo cijeli stadion. Pa čim imate Angusa u bendu, kako se može svirati glazba? Kako su vaši najbliži reagirali na ovo sve što vam se događa? Mislim sad tu kao putujete okolo, ok, vi ste poprilično samostalni, vi živite u inozemstvu, odnosno neki su živjeli u inozemstvu, neki žive. Sad to odlazak u Ameriku, kako to funkcionira ono? Luka? Pa svi su jako sretni, ono, ali se i brinu u isto vrijeme, ono, za zdravlje, za ono. Jako je naporno to sve skupa. Ali evo, još smo živi. Izdržavate, još ste mladi. Je li bilo ono kao pazi da ti ne stave u Coca-Colu nešto, ovo ono? Bilo. Bilo je. Obično se moj tata jako brine, a onda mu on kaže sad ćemo mi odmah. Jel vas prati neko na tim putovanjima ili idete? Bude. Da? Tu sad kad smo bili u Dubaju je išao s nama Miro Vidović iz Zagreba i u New York je išao s nama i to. Sad u Americi će biti menadžer iz New Yorka će ići s nama. I još neki ljudi iz Sony i to. Cijela ekipa ide. Pa super. Znam da imate najavljene neke nastupe, 25. srpnja iTunes Festival u Londonu, ko sve nastupa? Pa to je ono, top 10, to je najjači kao festival, jedan najjačih danas i to je ogromna čast tamo svirati uopće. Festival traje cijeli mjesec i znači 2 benda na večer i mi sviramo 25. To će biti super, moraš doći. Da, hoću baš, hoću. Pozivam sve ljude, RTL televizije, ove gledatelji da dođu na... Evo ljudi, ako nemate što raditi 25. srpnja, a imate koju kunu više u novčaniku, definitivno koju kunu više u novčaniku, možemo svi skupa organizirano... Ne, ali te karte se mogu dobiti preko interneta, to mu je fora. U Londonu, da. Mislim da su ulaznice najmanji problem. Firma Krstić vozi do Londona. Možemo svi organizirano. Šta je sa albumom? Ne, u stvari ne želim pričati još o albumu, želim razgovarati o nastupu u Hrvatskoj. Znam da sad nastupate, idete u Ameriku, svirali ste po cijelom svijetu. Što je sa nastupom pred domaćom publikom? Luka? Luka, uvijek mene pita. Pa mi smo najavili... Što se on ubaci? Stjepan? Ti meni Luka, ja ću njemu Stjepan. Da. Ajde. Šta si najavili? Šta smo najavili? Neke koncerte u Hrvatskoj, ali za sad ne znamo da li ćemo ih uspjeti realizirati. Zašto? Zbog inozemnih Obveza. i to. U ovom poslu se sve jako brzo događa i nepredvidljivo. Sve nam 3 dana unaprijed znamo šta ono.
2-3 dana. Stvarno? Čudno, ludilo to. Što ne bi trebalo neke stvari biti ranije? Ma je, ali to je takav mes. Mehanizam. Ma ne, sad je takva je situacija, ne? Da. Sve Na ono. početku pogotovo, ono, dok se stvar zalaufa. Kažu ti, možeš sutra ovu obradu napraviti. Stvarno? Pa da. Od danas do Pa sutra? idemo negdje, recimo da ste nas vi zvali i htjeli ste neku stvar da obradimo posebno za tu priliku. Tako puno ovako šovova. Bili smo u Dubaju, morali smo svirati neke arapske pjesme. Čula sam, to sam vidjela na internetu da ste se morali prilagođavati. Sad Elen hoće nešto. Što hoće? Neće dobiti. Šta hoće Elen? A neki melodij, ne znam uopće koje je. Moramo slušati. Da. Sad ćemo na avionu slušati i čim dođemo tamo ćemo Tako je život. naučiti. Stres totalno. Koliko vam treba da, kad čujete neku melodiju, da je obradite? 2 minute. Ma da. I čekaj, ja se slušam tu 5 minuta kako je to užasno teško i naporno, a tebi treba 2 minute za to. Pa 2 minute koncentracije. A, 2 minute koncentracije. Ne. Dok evo, prošlo je 40 minuta Nemoj se ove. teže koncentrirati. Ja Teško nikada se ne više od 2 koncentriram. minute koncentrirati. Stvarno? Ja te 2 minute, meni to ovdje 10 godina. Nemoj me zezat. Pa da. Tako mlado, Ali tako čudo radim nemiran. kad se koncentriram. Ti si ono, zvrk. Ti si kao čelo kad ga zavrtiš, jel na onom dolje? Tako je. Gledajte. Mislim da se našim gledateljima poznato tvog vrćenja. A kad smo već kod vrćenja, šta je sa onom koreografijom u spotu, ovi vaši pokreti glavom i to je nešto što inače ide u sviranje čela kad je taj ritam, kad je taj tempo ili? Da, uvijek i u Beethovenu i u Mozartu. Zezam se. Pa da, to smo izmislili nešto. Nismo izmislili, ali paše on. Ne, super izgleda. Ne paše? Baš onako izgleda opasno. Paše. To je on počeo. To si ti Ja nešto sam završio nešto- odjednom. Da. Napio se ko stoka prije spota. Počeo vrti čelo, ja ga gledam. Šta ovaj radi? Ali on se skužio da je dobro, Da, paše. Znači da sad prije svakog nekog većeg nastupa noć prije zalumpaš ili? Tako. Tako. Ne, 5 minuta prije. Molim, gospoda iz Sonija, nadam se da neće ovo gledati, jer ja ne želim biti odgovorna za kraj karijere ove dvojice talentiranih mladića. Album Two Cellos, kad izlazi i što nas čeka na njemu? Izlazi u 7. mjesecu. 19. A čeka vas, 19. srpnja. čeka vas najbolji album svih vremena. Kakve? Srećom pa je Jackson umro. Kako smo skromni. Da, sviđa mi se to. Kakva glazba je u pitanju? Hoće biti isto neke popularne melodije koje ćete Uglavnom su raditi cajke. ili? Stjepane! Stjepane! 5 cajki. Da. Kakva je glazba na Lijepe CD? melodije. Jako Kao lijepe. neka popularna tipa Lady Gaga pa ćete vi to obraditi ili će biti ono ne znam? Ili ne znam. Ne. Mi radimo evergrine. Ono je trenutno, 2-3 mjeseca. Počela me svrbiti glava od ovoga svega. Čekaj, znači hoće li biti da mi vode popularne malo. melodije ili Biće evo možeš popularno. uzeti moju, ali samo da mi neko odgovori na Neću, pitanje. neću. Ne, možeš slobodno. Ja Kakva sam gadljiv. glazba će biti na... Kakva glazba će biti na CD-u? Pa nije neka glazba, ono. U Ali biti mi neće ju biti uopće napravimo. glazbe. kao. Da je dobra. Više recitali neki. Ali nije neki izbor pjesama. Nije baš neki. Nije, ali nama se ljudi ipak kupi CD. Da, ali ti shvaćaš da je ovo trenutak kad ti trebaš reklamirati to što prodaješ. a ne- Kupite CD, bit će vam super. Mi nismo zadovoljni izborom pjesama, ali vjerujte mi, naša svirka, ono, okej, dira u dušu, u Aha. srce. A ko je birao Drapa, pjesme ono. za album ako vi niste zadovoljni? Molim? Ko je birao pjesme za album? Pa mi. A nismo mi, a jesmo. Ne, šalimo se, super su pjesme. Samo mi imamo puno boljih stvari koje čekaju za drugi album. Zašto ih ne A staviti prvo u moraš prvi album? prodat prvi, da prvo drugi. Kupite prvi ako želite dobiti drugi. Jao, majko mila. Meni je zaista velika čast da sam... A treći CD kad izađe, ajoj! To će Meni je biti zaista velika čast da sam ugostila Luku i Stjepana. Nadam se da vam je bilo zabavno. Mislim, sigurno vam je bilo zabavno, vidjela sam po vama. Dobit ćeš sad još vode, Stjepan, evo samo da završimo. Ja ću sad ovo odjaviti. na vodi je. Znači, svi vi koji ćete biti u Londonu 25. srpnja, najbolje da se uputite na Dobro, iTunes za vodi, festival gdje ćete ovu dvojicu vidjeti zatvorenih ustiju, ali s rukama u pogonu. I noga. I nogama i glavama Sve tri i sa svim tim. Dvije. Dečki, hvala vam što ste došli u Studio 45, želim vam puno sreće u Americi i nadam se da ćete nam doći ponovno.
ovdje u emisiju. Sad ćemo obaviti jedan razgovor ovako, ja kao starija, iskusnija gospođa sa vama dvojicom. Poštovani gledatelji, hvala vam što ste bili u Studiju 45. Javite nam se preko Facebooka na našoj stranici Studio 45. Pišite nam na mail. Toliko od nas. Vidimo se ponovno sutra u 22 sata. Do tada pozdrav, laku noć.